Αυτή η ελιά είναι η πιο αρχαία μας ελιά στους ελαιώνες μας. Υπολογίζονται ότι είναι πάνω από 2.000 έτη. Εδώ στα 200 μέτρα πιο κάτω ήταν το λιμάνι του βασιλιά Νέστορα. Mediterranean, a mosaic of peoples, countries, economies, and traditions. Very different territories, often facing the same challenges. Water, soil degradation, desertification, increasing pressure on agricultural and forest lands. A mosaic of urgent issues. هم عندنا المشاكل الزراعة، هم عندنا الشغل برا غير الزراعة بس، لأن نشتغلوا شوية حاجة غير الزراعة بس خلي بالك. يما نزرعوا شعير، يا نزرعوا زيتون، يا نزرعوا تين، هذه الزراعة عندنا شغل، ما فيش لأن ما فيش عندنا مية نيل، ما فيش عندنا مية نيل، متكلين على الله على مية المطر بس. هي المية المشكلة الأساسية. موجودة، نعملوا في أبيار جوفية من تحت. سندات بس انت وحظك، تجيب ميه مالحه تجي حلوه انت وحظك. في مي مالحه هنا. في ميه مالحه، كان لقيت العنق فيه الطفله اللي هو الطفله داس الصفرة ده تقوى ميه مالحه، ما لقيت شيء تقوى حظك حلو يجيك ميه حلوه. على اي عمق عاد تلاقوها؟ من 50 لعن 70 متر. ماشي. الميه من 50 لعن 70 متر خلي بالك. Να σας δείξω ότι φέτος, λόγω της υπερβολικής ζέστης και της λειψιδρίας δεν βρέχει, αναγκαστήκαμε να χρειαστεί να κόψουμε κάποια ξύλα, όπως αυτό, όπως εδώ. Χρειάστηκε να αφαιρέσουμε ξύλο από την ελιά, ώστε να μπορεί η ελιά να ζήσει με πιο λίγο νερό. Γιατί εάν τα αφήναμε όλα τα ξύλα επάνω που υπήρχαν πριν, που έβρεχε, που ήταν ο καιρός αλλιώς, ήταν διαφορετικά. Ενώ τώρα ήρθε η ώρα να κόψουμε μερικά. Βέβαια προσεκτικά, δεν μπορούμε να τα κόψουμε όλα αρκετά ξύλα στην ελιά, μην πάθει σοκ. Αυτά που πρέπει. Fa molts anys plovia molt més que ara i teníem més aigua. Entonces les fonts, els camps i les muntanyes tenien més vida. I giovani in modo particolare non saranno interessati. Lavorare con gli animali vuol dire lavorare 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno e quindi bisognerebbe avere delle remunerazioni molto alte per giustificare questo impegno. Ο τουρισμός είναι ένα πρόβλημα, ένα κομμάτι που μας προβληματίζει, γιατί αν ένας άνθρωπος θέλει για παράδειγμα να επεκτείνει τις δραστηριότητες του, πρέπει να λάβει υπόψη του ότι οι τιμές είναι πολύ διαφορετικές λόγω της ζήτησης οικοπαίδων, οπότε σίγουρα αυτό δυσκολεύει την κατάσταση. Εργατικά χέρια σίγουρα δεν υπάρχουν και ο κόσμος μικρότερης ηλικίας επιλέγει να εργαστεί στον τομέα του τουρισμού, οπότε και αυτό είναι ένα κομμάτι βασικό. مستقبلا انت جنت ورجنزن تزل البهيمة لا تحت تدخل الجفاف يقيس ولا الجفاف هذو يضيع قيس بزاف غير درونزا تعاون هكذا يقولوا لي باش غدا قالوا لي المعاون لا كل ما كانوا غير هذا 2020 داري كان 180 راس 280 راس 180 راس اي غير داري الله داري 50 2020 اي tenim problemes de que cada vegada hi ha més, no només ciclistes, sinó més persones. Persones que tal volta venen a fer turisme, però també venen a fer esport o venen a passar el dia així, però d'una manera no tan respectuosa amb el medi ambient. أقل ماء وأقل طاقة. هذه هي تقريبا عموما المشاكل اللي تتعرض الفلاح لهنا. شوية مشاكل المناخ، لأنه توصل درجة الحرارة بشهر 7 وبشهر 8 تقريبا 50 درجة 48. تلك هي المشاكل اللي نتعرض لها نحن كفلاحة هنا في الجنوب التونسي.
ما مكسات الزرات هكذا يمكس خدمتها ومكسات الزغيد ولا التلي لا عود نسكر نخوارا ورسلت فوق والراعي يشكا ورسل اللي مكسنا ولا اللي خدام نراعي اي يعني زغيت بالدور اش قدام ولا لا وكان الشباب الشباب ولا تعيش وانا خلص لهم زي Σίγουρα και αν είσαι γυναίκα μέσα σε όλο αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο, γιατί δεν υπάρχουν πολλές συνάδελφοι, να στηριχτεί αυτό δεν σε παίρνουν πολύ στα σοβαρά. A mosaic of urgent issues and a mosaic of possible solutions. When research, innovation, and local communities work together. My name is Boujma Faseh. I'm a PhD student here in Marrakesh University Qadiyad. I am Camilla Di Bari, Associate Professor at the University of Florence. Ismail Bouzrou, a Research Fellow at the University of Florence. My name is Alessandra Scardino. I come from Italy, from Mediterranean Agronomic Institute. I'm Mohamed Ait Mukhtar. I'm Associate Professor working on the activity implemented by the Qadiyad University. My name is Theodora Fezzi. I'm from the Food and Agriculture Organization of the United Nations. I am Lorenzo. I'm 28. I'm from Siam. Javier from University Polytechnic of Valencia. Kevin Collins. I'm from the Open University in the UK. I'm Safia Fensou, a junior researcher from the University of Sassari. My name is Andrea Galante. I'm the project manager of Primo Principio. Christos Pandazis. I represent the Greek Living Lab and I'm coming from the Academy of Athens and the Navarino Environmental Observatory. I am Elena Bresci, Associate Professor at the School of Agriculture, University of Florence. I'm Munji Ben Zaid. I'm a research engineer at the Arid Region Institute. I'm Giovanni Marino from CNR, EPSP. I'm Alberto. I'm a young researcher and I joined the Salamed project during my PhD studies. I am Sami Misewi. I am an economist researcher from Queda Research Center, Spain. I'm Said Wabi. I am the leader of the Moroccan team. I am Pierpaolo Roggero. I'm professor of agronomy at the University of Sassari, Desertification Research Center, and I'm the coordinator of the Salamed project. To support the implementation of the Living Lab in the different countries in order to assure a shared process of co-design the nature-based solution, to implement and to upscale this experience also in other countries, in other contexts. To improve the MAR system and the impact of recharge well at the level of the aquifer, but also at the level of water availability at the scale of farmer. The use of trichoderma to recover dry lands. We working for the testing the new technology, subsurface water retention technology. Field activities, planning and developing the activities in the field with the farmers. So we are working on the extended cost and benefit analysis of all the nature-based solution across all the living labs in 6 countries. Using different models to apply forestry action. Is to find an integrated approach in olive orchard management, natural-based solutions in order to prevent soil erosion, and an optimal way to use water resources. We are a dissemination partner of the Salamed project. We are helping the project in disseminating the outcomes of their activities, as well as organizing capacity building for farmers in adopting best practices. We also help building and enhancing the science and research interface in the NINA region. And I'm on the International Advisory Board for Salamed, so I'm helping develop a strategic overview and advising the project lead on and the participants on their development and their strategy.
SalaMed is particularly innovative because it's using living labs in an agricultural context, and this is quite a unique aspect and still very much a developing part of the research. So the undertaking that SalaMed is doing here in different countries around the Mediterranean are really important both for sort of our understanding of agricultural systems, but also the communities and the farming systems that are reliant upon that environment. And the changes that are happening in the Mediterranean area, SalaMed will help inform some of the adaptations and the mitigation processes that farming and their communities are going to need in the future. Οι συζητήσεις αλλά και η εμπειρία που έχω είναι ότι πολλοί έχουν αλλάξει τις μεθόδους παραγωγής σε πιο φιλοπεριβαλλοντικές μεθόδους. Πολλοί έχουν σταματήσει να χρησιμοποιούν σε τόσο μεγάλη έκταση τα χημικά. Τώρα προσπαθούμε να βρούμε άλλες καινοτόμες λύσεις, δηλαδή να κάνουμε καλή κάλυψη εδάφους με χόρτα, για να κρατήσουμε λίγο παραπάνω την υγρασία. Η εγκατάλειψη της γης με φοβίζει προσωπικά. Η επιστροφή των νέων στη γη και η έβρεση εργατικών χεριών αλλά και πόρων είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να επενδύσουμε σημαντικά συνολικά για να μπορεί η καλλιέργεια να είναι βιώσιμη. Θέλω να σκέφτομαι από μεριάς μου αισιόδοξα για το μέλλον. Ίσως σε 10 χρόνια από τώρα να υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση σε ένα ευρύ κοινό και με την εκπαίδευση να μπορεί ο άνθρωπος να διαχειρίζεται καλύτερα το τοπίο, τη φύση, προς όφελος αμφότερα και των δύο. NextGen for Med is one of the project's key legacies. It is an initiative led by young researchers to strengthen their role in research and governance processes related to sustainable water management in the Mediterranean region. Born from the synergy with other projects funded by the Prima Foundation, the initiative is built around 3 main lines of action. La formazione, del capacity building, organizzando scuole estive, workshop, seminari per rafforzare appunto le capacità dei giovani ricercatori, collaborazione di ricerca multidisciplinare, co-creazione della conoscenza, cercando di portare le voci dei giovani nei tavoli decisionali. At the end of the project, a meeting organized by several Prima Foundation projects was held in Athens, attended by Baron Joseph Orr, United Nations Convention to Combat Desertification, and Walid Saleh and Rashid Siraj on behalf of the FAO. La principale eredità riguarda sicuramente i risultati relativi al test e alla validazione delle tecnologie messe a confronto. È emerso in modo particolare l'importanza di tener conto dei processi sociali e non solamente dei processi ecologici che riguardano la conservazione dei territori e la gestione dell'acqua. Però la principale eredità riguarda proprio il patrimonio di giovani ricercatori che fanno questa esperienza con gli stakeholder, più che per gli stakeholder, maturano una consapevolezza relativamente a questi temi. Αρχίζει να έχει όλο και μεγαλύτερο νόημα αυτή η διάσταση της κοινωνικο-οικολογίας, βάζοντας από πάνω και τα θέματα της κλιματικής αλλαγής για μια περιοχή. Και εμείς πάντα εδώ είμαστε, οι ερευνητές, η επιστημονική κοινότητα, κοντά στην κοινωνία, όπου χρειάζεται να συνεισφέρουμε. Βεβαίως. Και όπως είπαμε, αυτή η ελιά δεν έχει ανάγκη από ξηρασία, γιατί αυτή η ελιά είναι ένα μουσείο από μόνη της. Αφού έχει αντέξει εδώ 2.500 έτη και θα παραμένει για πάντα και πιστεύω να περάσω και στις επόμενες γενιές. Και αν δεν είναι αυτό ένα μουσείο, τότε τι είναι μουσείο εδώ στην Ελλάδα?